Okay, u-brown bothi. Okay, athi ngitshengiseke-ke lana-ke mfowethu ngempela mfowethu ukuthi ubone ukuthi ngizokwenzani. Okay, njengamanje uyabona-ke ukuthi ngigrayindile la ngizovala la. Yabo ngigrayindile la ngizovala ngizoqondisa. Nali ibhodi lami njengoba ubona ihathi ilungile la nami-brush nefabhaklasa ngizofabhaklasa la kumele ngivale le ndawo le. Okay, nali ibhodi lami yalibo ibhodi lami linoline sengiyikalile lento le ngayidweba. Yonke le phathi le kumele ngiyisuse le isale ibe iphisi encane ngokuthini ngokuthi le bhodi lami mangilifaka la le bhodi lami kumele lilingane exactly nalento le ngoba kune-strip okumele ukuthi singene la. Okay, kanjani na kanje ngithi yabo le bhodi lami ngifaka la le bhodi lami le lizohlala la kanje. Okay, lizohlala la kanje leli bhodi lami. Yabo ukuthi mawubuka ngawo ukuthi alisekho straight sekukude lenza leli bhodi lami lenza ukuthi lento ibe enkulu. So that's why ke ngiqale kanjeyana ke la phezulu. That's why ngiqale kanje la. That's why ke ngiqalile ke kanje la. Uzosusa yonke le phathi le nga kuze malingena lapha ngene lithi khaxa. Uyabo. Njengamanje into engizoyenza ngizokwenza ukuthi kube straight la kube level la kube straight kuvaleke lo msele lo ukuze ibhodi lami mase lingena la ibhodi lami mase lingena lingene kahle lingene lifike lihlale down ngikhona uba namathisela ngefabhaklasi. Yabo ngizovala la ukuthi kube into kanje njengala ngu-lost and found. Yabo lost and found unjani kumele ngikhande lento kanje ngikhande nalento le yebo lento le uqeqema le enzela ukuthi amanzi mayifika afika shaye khona la amanzi afika shaye la amanzi. Uyabo into kanjalo. So wena ngoba ukhona mfethu mina ngifollowa wena ufollowa mina hlala nami uzoyibona lento le ngizoyenza. Ulungster lo khephe ihlabathi olwandle uthi mawungena olwandle qubhuka ulwandle shonele phezulu ngempela mfowethu.